Qo'shni turmaydi. Men o'rib жатқанда meni javoshib qoladi qo'qolas. Noy qo'shilgan semen. No qo'shilishni ishlaydi. Qaysi qo'shilishni? Ha, no. Nimalarni? Shirday lavada tushaqman. Kraskalarım kolunu javoshib qoldi kecha o'rib. O'rqanda bir ay o'rib kelsem men buni zo'r nima unda. Şerden lavab ketadi jan-jag'ida shirilib. Ne qilsang keladi. Tamoq ashingizni qayerda qilasiz? Buni qo'shilishdan olyapti. Nimani qayerda qilasiz? Tamoq ovqatni. Ovqatni shu yerdan adam otgan. Hozir tomchoqqanda nima olmay limon qidirayim deb nima ko'rdim. Boshqa uyingiz bormi? Birovlar uyida yurganda o'rib qolanda o'rib kelsam buni o'rib to'xtada olam bo'njil. Suv tomganına байланыштуу жашай албайсыз bu yerде. Yaşay almayapman. Üstüme bir Plikamdan beri, nem toçkalardan beri su olup kalgan yemek almayapam. Jat almayım, üstüme alıp ketadi. Xudo qalasa yaxshi olur. Üstün taxtalarini qirqib alib ketganda qaralmay qolgan. Shifrlar shu qolganda. Именно kelib shuni yetigan birning üstüne shunday da taraftarı da sen. Tavanlar olmuyor mu? Sen. Hepsilerde içilikler. Su atayım, su da var kızdı. Şunlar şırklar su. Ulan koyayım bunu da tütürteydim. Şiştirip koyayım. Gündeli gelip ketiyorsun. Camı korkatamdan daha şurada alıp kettim. Бұл жерде азыр печканы орноткону жардам керек экен. Ушу үстүн суу тамчыны токтоткону үстүн крышасы шейпөрүн жапканы жардам керек экен, а? Айлигиңизди алмаштырганы жардам керек экен бул жерде. Өзüm küçük büyüklerinde bunu tamçı menanını peşke zağırgen onu kalmanın kilon kabardım. Жақсы olsa da bu şey. Құдай болса, жақсы балдар көп шығарызда. Құдай қаласа жардам бериші. Жардам қылышады. Иншалла. Bismillah. Assalamu alaikum da жолу. Урматтуу тошондор, биз азыр Кадыров Ибадат эжебиздин үйүнө келдик. 59-жылкы экен. Ушул үйдө жашайт экенмин экен. Шартын көрүп атасыңар, бул жерден суу тамганына байланыштуу. Азыркы убакта бул жерде жашай албай, бир алысыраак турган үйүндө жашап жаткан экен. Эркек баласы жок экен. Эжебиздин ден соолугу ооруйт экен, кичине кулактагы жакшы укпайт экен да, ачыгын айткандачы. Анан силердин атыңардан 5000 сом жардам берип атабыз, дары-дармекке эжебизге. Рахмат. Sizlerге рахмат. Şu тарыңарға, şu кайрымдуу адамдарга берген жардам бергениңерге бардыңарга рахмат. Разымын. Заманыбыз тынч болсун, өмүрүңөр узун болсун. Рахмат. Рахмат.